kitwa moto imailu nongo isitu sia ukamba twina odanu nobanga jathiki kitwa moto imailu tutwete ndino tunathina na nza nyinge no naona nyo wijeni kinge tutwete ndino tunathina na nza nyinge no naona nyo wijeni kinge osa ingethi na ngatho nyinge osa ingethi na ngatho nyinge la bainondo tabuluza nondo wataneno zina welu andoni maito anda kanisa na mandanzi na mamu beunge wataneno zina welu andoni maito anda kanisa na mandanzi na mamu beunge na nocho ngwazia twangele panji mondo maito ula wenda kendo adhoe ala mataingwa na nocho ngwazia twangele panji mondo maito ula wenda kendo adhoe ala mataingwa memba mbozo muzele tioyo memba mbozo na muzele tioyo na no kaindo makoma neye moto ine mailu andokuma mwingi makweni hata nakitese andingi maitu makoma neye moto ine mailu andokuma mwingi makweni hata nakitese andumana robi na mulolongo makalemwe na kwanzia isinu kwa manyando makoseiwe andumana robi na mulolongo makalemwe na kwanzia isinu kwa manyando makoseiwe ngewa magaya moto ine mailu ngewa magaya moto ine mailu bate nondo kwa mana ziyando mako sana magaya wangewa nondo moto ine mailu ni kamu bango ka ukamba kila yocho kiboke kwenda siasa ndoni maito moto ine mailu ni kamu bango ka ukamba kila chokiboke kwenda siasa ndoni maito tugela nenu maondo ni yonde ukamba na mwisho ndimi na benondo ngaiyethe kwenu tugela nenu maondo ni yonde ukamba na mwisho ndimi na benondo ngaiyethe kwenu leo twaukwata mbugu atuboye leo twaukwata mbugu atuboye nondo aye no kaindo bejao yesu 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 zobea kili jao aikendo nonzele ete azoi enzoi mara iko kasoro tosha pisha sawa bila kengoka so area zoruma biuzi ngwele masinga magongene siana yolengi shauri ya mwalimu Imax Electronics kwa njenga Peter Maundu Katumo na kibeti chake Scotland na Nakana Ondesi matangi ni kwa ndolo Obama na studi ni mutunga nyamai
Sana cha mutiso ulote za bairasi kanu kawosie matwe ukavie tune kitwa moto imailu nongo isitu sia ugamba twina udanu nobanga jathiki kitwa moto imailu tutwite ndino twina thina na nza nyinge no naona nyo wijeni kinge tutwite ndino twina thina na nza nyinge no naona nyo wijeni kinge osa ingethi na ngatho nyinge osa ingethi na ngatho nyinge na bainondo Tabuluza no Wataneno zina welu andoni maito Andwa kanisa na mandanzi na mamu beunge Wataneno zina welu andoni maito Andwa kanisa na mandanzi na mamu beunge Nano changwazi atongele panji mondo maito Ula wina kaindo adhoe ala mataingwa Nano changwazi atongele panji mondo maito Ula wina kaindo adhoe ala mataingwa Memba mbozo Muzele tioyo Memba mbozo Muzele tioyo Nano kaindo Makomane ya moto ine mailu Andokuma mwingi makweni hata nakitese Andingi maitu makomane ya moto ine mailu Andokuma mwingi makweni hata nakitese Andumane robi na mulolongo magalemwe Na kwanzi ya isinu kwa manyando makoseiwe Andumane robi na mulolongo magalemwe Na kwanzi ya isinu kwa manyando makoseiwe Ngewa magaya moto ine mailu Ngewa magaya moto ine mailu bate nondo Uko mana siyando mako sana magaya wangewa nondo Moto ine mailu nika mubango ka ukamba Kila yocho kibo kwenda siasa ndoni maito Moto ine mailu nika mubango ka ukamba Kila chokibo kwenda siasa ndoni maito Tugela onenu maondo ni yonde ukamba Na mwisho ndimi na benondo ngai yethe kwenu Tugela onenu maondo ni yonde ukamba Na mwisho ndimi na benondo ngai yethe kwenu Leo tukwata mbugu ya tuboye Leo tukwata mbugu ya tuboye nondo Aye No kaindo Bejao Yesu 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 mzobea Kili jao Aikindo Nonzele Ete ya zoi Enzoi Mara Iko kasoro Tosha pisha Sawa Bila gengoka so Area Zoruma Biuzi ngwele Masinga magongene Siana iyo lengi Shauri ya mwalimu Imax Electronics Kwa njenga Peter Maundu Katumo Na kibedi chake Skola ndena Nakana ondesi Matangi ni kwa ndolo Obama na studi ni mutunga nyamai Isaya ni kikwesi Shauri ya vuzi ya Mama Betty Dr. Wawo Kayole kona Na mulolongo Shauri ya soi Miau Miau
Zuberi Masesi na Madhani Mutua Siana cha Mutiso Ulote za Bairasi Kano Kawozie